Stevan Musilović, zaostala tekma v Kranju, trd boj in na koncu nič proti nič. Ma kakav tvrd boj, nič protiv nič. Ovo je utakmica koju smo trebali ubedljivo da pobedimo. Na osnovu razvoja događaja na terenu i kako je protivnik izgledao. Protivnik je možda bio tvrd pre utakmice, ali na utakmici kako se to odvijelo trebalo u prvom poluvremenu da smo imali, ne znam čega, kako da to nazovem, trebali smo tada da damo 3, 4, 5 golova. Ali opet smo mi to stvorili, igrači koji su igrali stvorili su toliku nadmoćnost u svemu osim u kreativnosti do kraja ili u realizaciji ili onom zadnjem pasu ili centaršutu ili asistenciji i kad se sve to sabere opet ćemo pričati o tome da smo osvojili jednu piku i da imamo piku više i to je tačno, ali ovakve utakmice moraju da se dobiju. Dve tekmi zapored, že niste dosegli gola, na drugi strani pa dobra stvar, da ga tudi niste prejeli. Ma to je uvijek dobra stvar da mi ne primimo gol, ali nije dobra stvar da ovakvom protivniku koji ima jako dobrih igrača, ali danas je igrao tako jer nije mogao bolje, zahvaljujući igračima našim koji su tako igrali, sa te strane svaka čast igračima, ali vi morate da dotučete protivnika, ne možete da se igrate s njim mački i miša i na kraju ostavite miša živog, a to je tako danas bilo. Nešto ga davite, nešto ga puštate i onda ga ostavite živog. Tako se ne ide kroz karijeru. Ovakve utakmice moraju da se dobiju ne znam kako, a toliko smo bili nadmoćni. Da bismo pričali o nekoj Evropi, o nekim karijerama, nečem. Tako da ništa mi nije jasno. Imate samo 3 dni časa za pripravo za Aluminij, ki je še ena ekipa spodnjega dela lestvice. Ma kakve veze ima što imamo 3 dana, imamo i 30 igrača. Ovo je mladost koja ima ili nema po 20 godina, pa vidimo na koji način kad hoće igra, na koji način kad neće da odigra. Tako da to nema nikakve veze. Kako je drugima, tako i nama i uvek je sve do nas. Uvek je sve do nas i na današnjoj utakmici i na svim utakmicama koje su bile i na onima koje će slediti. Najlepša hvala. Hvala i vama.